Dečki su iz, odakle, kod kraja, svi isto misle... Slavonija, jedan primaš iz Slunja. Slunj i Slavonija. Lijepo ste vi to spojili, dečki. Ja vas molim da vidite sad, lijepo kažete u moj mikrofon, kako se zovete, ko ste, šta ste odlučili se dojete, koliko dugo već to radite? Znači, ja sam Fran Bonacindović, vodio sam u učeničkom domu Novi Zagreb, pohađam geodetotehničku školu, sviram od početka rada do osnovne škole, to je nekih 17 godina i tako, našli smo se u domu, sviramo zajedno. Znači, ti kad nešto izmjeniš, onda i odsviraš. Ti? Mladen Đažević, dolazim iz Stare Krajiške, imam 18 godina, sviram kontru i idem elektrostvarstvo. Hvala. Ti koji sviraš najveći na grupu? Ja sam Jokić, sviram tamburaški bas ili repu, kako već uzima si. Imam 17 godina, idem u geodetotehničku školu i sviram već ovih 7-8 godina. Fino, kako ti je tako? Pa, Gledaložno. ekipa i društvo. Malo učenje. Ajde, da ćemo tebe. Ja sam Antonij Gičić, 3. razred geodetske, sviram brač, sviram u 5. razredu osnovne škole. Sviram neko ozbiljno? Sviram, da. Klasično? Pa slavonski najviše, ali Ima sve kako da vam. Možda već? Ti si neko najveseliji prešao. Ili najveseliji frizuru, ja nešto. Dakle, ja sam David Knešević, dolazim iz Nove Krajiške, sviram tamburicu već 5. razreda. Tu sam u domu prošle godine došao kad sam upoznao dečka u Lagu i kada se školila, smatram se prvo glazba. Idem u prehrambenu tehničku školu, 3. godina sam, 17 godina i evo, ovdje pokušamo napraviti nešto od nas, da budemo bolji, da se potrudimo probiti vanjski svijet. Kako ste ruleti, možemo da postati? Pa, ajde to tako nazvati. Veseli su dečki, nikad ne znam što nas čeka, uvijek, čujte, volimo društvo. Volite sve što voli živ ljudi. Tako je. Dobro, dečki, ostaje nam